pathian le unau te in lo dam tlan ka bei se ke ni thung ko pa pathian khoi na zara kan damania he video min le tu hi kan nu ania akaran soi velok duwa ole vo in po hi hei sound lam pang tuitan le music lam tuitan charsa te ko thang kotlang hrim hrim ba pathian ta na music lam thil rong bol te na lo tang kai puita kin ti in karon chop chuak le ni a vo in hi sound ko setup le do na chuan ka setup to na thin kha passive speaker na ka setup na kha a chung hin click chon in punga vo in big chu active speaker kher khren du wangin ba ka subwoofer an du tel awang hian e hati hian ron tilang kani a ron tilang le kani a chuan han en chin ta ila hai ka vailama mi hi PS10P an dita a Yorkville company ani a he PS10P ka du ya 18 kg ven ani kg som pri zetarit ani a chuan ama hi sang khat le dollar sang khat le zabor vel ani a sang khat le zaru wa ani a ate view nan sang khat le zaru wa chu ni theidon mi ting ama ro chu he hi speaker ka man to jong jong a chon tha ka ti bera ama ti ro ro ate ama price ro ya te tu na Yamaha te electro voice te ba ka Megi ti te Alto ti te QSC ti te potam em branded how te po ni sela amar chu ke chon he ka du bera ni chon he en le taila subwoofer vo in chun du tela tle ma thum de dup dup an dua chhuat ngor de du an dua hi PS12S ania US dollar chon sang khat le zan ni za thum vel ani a hei po hi churit ve khop mai atet ang hi ni lo nia hei hi a setup dan vel kha ka setup dan vel kha nakina sota ka thlen huna karon tilang lenga hei thiam in ti wang te nei in ti wang te ni lo hei hi mina an ho thina wang lei kani a chuan brand tam tak oma amma ro chu mi ho koi to tan chun hetiang ho hi Yorkville tu na chun ka du ta berani ka mang koi chan chu a shock proof ma attend to pay chu water resistant dilan waterproof ang chi te po siam ne Yorkville company en chinta ula Canadian brand ani a tau chu tau khop mai company dang ne compare chun ka du berani ha khani a kal khong vel le mar jong karon tilang amuna kai mu le do na nia chuan thayang tokin mizo tong kharon man ka tumanga a chan chu audio thil vela hian a ming vel hi mizo hian kan nei lo whatsapp ming de uve kala mangai thina ha ka sap tong kan thiam wang le in ti thiam wang khan ni lo wa sap tong chanang man yang bo kan ka thiam bik lo ania a puilin huwa ta thleng kan di wang in sap tong te hi chu kan thiam bik lo ni kai 99% hi Burma kan ni na le mizo kan ni na hi kan kai ma ni a hin om tleta 1% vel chau hi kan om na ram culture kan lak thai chu ni chu wang chuan thayang tokin mizo tong ron man ka tum do ni ti kha ni ro se ata amuna kan hu do nia thuộc châu Á hiền lỡ bay tên lâu chua chỗ na ren ca mu lâu đầm lai ni ăn rel tuổi thi hiền thang in he covrel nom sak na le lim na mà sẽ nằm chú ý đang làm về ngày lâu. Ôi room chung chu nia zau chu zau vak lawa Harry te pa fa an chung koin wal ka serap dan tu kharon tilong tan tonga wen chu vanai thak takin hayan lo fela heta sound butanin hamilo da saksa ve kani hi tian an thu da tur he atlang puin mani te organize angai thina table hi mani te po chua pha te ngai thina hamar chu voin bi khi chu anti thakop mai ole kan setup dan dona hatin ende wang ta ila hang kom ang chia ten da chi mi lo ta speaker kha adal kha chun ari kha effect thaya chun ni ka thang to ni hei ka speaker stand man turania chun hei light stand man turani speaker stand light stand hin tia thuka chan chu no pang hi kan expect lo thelo no paron kal ta kan ti tlu khan thil man to ve kania te kan sei le du ni ole speaker hi a kom theng ber ada sakatum dona pakhat hi heta ka da sakanga oh this door will gonna open this two door not gonna open right okay makes sense thank you Harry
khatia zo khan ngai thina mani du na mun ai lo serap pop hian mi alo ti ve tan hian boina kan thlen the ni chuwang chuan han zo fel vak kha tha chuan hei tela hi hei ka kil hi speaker a hli alo turin ka ti do ni chuan hei ariat lang theina mun hi thana ngai speaker kan da na mun tur hi hemi big hi chu du ka du chuan hemi kila tilai kila le anung kila son ka da thaya amaro chu hlama ma donin ka hria mase fu in picture room te da wangin cover vek thei do na chuan speaker hi asang thayang ber da tha a chan chu amaro chu asten hi a nge chuang lo chun sang asan chu da hlupal thea hlo oma at least hai ke fit nga le in chinga vel kan ta fit nga le in chinga vel pla hian da ila du tu samani chuan speaker hi kan sang kai phat don ri khop mai hi ke ji som le pariat vel zet rit ka ti to kha kan speaker hi hei in enanga fit nga le in chinga zone ver hian hiam bera a chan chu du dan pe chana sang pianga tha mal ti ring khan phalam tan ringa anthung lam tan ring le lo thina khamia di wang khan du da sam chana sang the tha ni hei hi a alien chu kengilang chuan tripod alien kenga ai sang ka da ti vela sang da phei chuan a malam tan pon ngai thla ka no ma he mi hnung ber pon thra the ni a subwoofer da ni arem lo thin du ka subwoofer da na rem lo chun kil khata subwoofer kan da thina chone an steady ken wang ta subwoofer han da na tur hi a om lo du dan chuna lai ta kha da thaya he ta ka da chuna dal don an steady an thiam le to ko wan ka subwoofer ai an hiam don na wangin man ka tum lo na he phul mau hi ka man mai angai me la ka mang du lo ni pun he ta han ka da thaya ni ta han ka da mai do na ni ole he ka la khan le nga subwoofer da na ta na lai ta ka om se chona vai na cover thainan asira hian du thlan tur kan le lo vai kan da do na ni anu wa da la ni thai chi lo ba chu pho hi ka mang do na okay hi chu ka mang don lo ka da le do na power hi pakhat na kan on ma satura ni lo kan setup zo ma chu power kan on don lo ni ti kha kan soi ma sale do he tu na ka man hi zai vel tur pon om vak lo tha soi na tur le mai pani le thil play na khan du khani ber maya hei Yamaha MG10XU MG10 po kha ma se effect bang hi nei tel lo wa chon hei hi BLX 88 khani a hei ka man tu ni bo ni chon newer ho khania hai by color power contributor ni ta hi store protect tela athavi oni hei art company nia heta tang hin power kala chuak vek don ta ani tan power source ka zonga power hi kal lo hri na tan hi test pen hi kinga voltage tester hi power om le om lo kha test photangai thi na ni om lo kha chung kan bol hep thi na ti khanai se ole hei hi nak takin organize ka tum don ni ima pon nok lo thei ang ber siam kha ngai ve a chun hei hi an ti dan khara ti tha ne chan chu kan om lo chu mo me a lo in phoi pal thaya ti hian an mani da dang hene ne nanga ati da no hi khatia ti nge kha tha ne chan cholo in phoi pal chon zai lak lo lai na mo tong lo lai na mo lo in phoi pal thaya chon hei hi mixer one hi mic one amanga chon heta datang output ka pe chuanga XLR ve kamang quarter inch kamang du lo tlang pui ni option ka nei chung chu XLR zel kamang ka ti thin kha tuna hian sapatan hian subwoofer hi ma chu control thein ka siam theya amar chu tuna big chon khatinga professional and control don lo wa khan all sam takin tatang hian kalak chu sak theya L chu po phang the right chu po phang the ni adapter ka manga adapter hian ti hian left right hi direct in pakhata ka hu up don ni chu hetang hian
subwoofer ka lo tirang subwoofer tarin kala peng do ni ti hi ni ta a hi subwoofer chunia subwoofer input ka bu do na tun hi subwoofer input ka bu a he nok lo the ang bar ti ka du ka di thin kha ti kha hei hi direct in speaker alu lo subwoofer ka lo tir ma sang kha chu a connect dan chi thum ve la oma mixer hei du da na zir khan a control tu than professional level ti zir khan control da dang ani ole ti kha ni ta a chuan he ta hands a splitter ka mang le do na male to female splitter ka mang do ni ole hei hi female ania female a hen tan output pakhat cha ong wang he ka split anga hei speaker veilam hei ding lamani don ta ni ti khan ani anga ole ti khan splitter ka mana wangin output pakhat cha umma set hian ka mang the ni hei hi veilama hei ding lama tang ka mang de don ni ti khan se o ti khan power kala connect mi alo o power hi connect masak mi alo tur ani a chan chu izo fel vek ma chu power connect hi him lo hrim ani chon cable hi invisible theng bera da kha tha a chan chu no point na lo pot pal thaya ka soi to ang khan a poi thin na sin no point na lo pot pal thai chuan hei hi input ka da kha bu don ni chena kin achang ko organize lenga nok lo thei ang berin min an pal lo thei tur ang bera ka da kha nga ya hei poi ka du chuan tela hang kal tir mai thia heta ron kal khuna khan anra ha ka hlau sia heta kan da kher kherange nakin an ma ni ta kan safe do na lo in chui pala kan system wanga mina han kutte han ke ten do ti tli kha chuan apoi don eme chuan hei lang lo thei ang berin ka thuk ru do ni cable re hi ani ta sila chuan azom na turatan hian fit som nga bok amang le don ani fit za hi ganai na mar jo fit za hi chu atlang puina lo nok sak thina han lak le thian ti zun zung hi nga ya right arang thei ang bra lak le thi ngai thin box si a nok lo thei ang bren ta pu hen ta rakin ta hen ka kaltir bai theinan tilai thil tu hovel kha in chui pal kha la oma heta hen kala lu tanga heta output bok tang hila chuak don ni heta output tang hian a chuak anga subwoofer hian speaker hi ava pe do na ni in fiat thiam dan tu chu subwoofer re kha deck tape kan ti hote poka subwoofer tanga chuak mas subwoofer alu product subwoofer tang kan speaker ho kha a pe chong thi na ni kha chunai hi a click thleng khai ti don ni ole hei hi bluetooth pon an play thei do na chun hei po hin an play thei bok don tho ta ani hi RCA cable ho kha ni a RCA connect lo pon quarter inch in hei po hian a connect thei tho nei do chu hei SM58 ani in traffic anga hei PG58 ani BLX ve ni a ata hen SM58 kher kan han turti om lo ni BLX ani kha poi mo chuan a frequency kha in ang bok ngai ni so only laptop you're going to use right you are not using the phone or anything only laptop There'll be a laptop and a phone either or not. You Of- can't use both, right? no you can use both if you want I can set up for you I will show you later on how to connect that okay ti khana then chuan pan in man ko pan du thina man ko pan du lo chuan all sam phian ati hian hei chu 3.5 mm jack khan ya laptop atang ti khan play ha me thei ni direct in ti kha ni se ti hian hei power eng ma ka lo on lo eng power ma ka lo on lo ni chuan tuna hian kan organize phot don ani a chuan battery hin akina ta anga chuan hei poi mo mm a nakina kha karon soi fi don ni chuan hei kan bel saksa nga ka handwriting hi anal lo thei khop mai a chang chun voi ni ta ka bel no ngai thina ei hi ti hian a ming hi kan zia chon ming kher kher thelo blue ni vain blue mic ka te mai don ni chana hi black chuan hei hi laptop ka tinga ti khan ti hen ka zia sak thina hei ti hen mu hian
hei hi blue mic ka ti hei blue min kher khari je chu dan khelo thina chon hei black ka ti a black mic chu hei black PG 58 zo kania hei hi phone atang phone volume ti ka khel meng hei laptop ti khan or something khil theni ti kha kan soi non le du ni hetiang lai hi moi view nan thala tu le video le tu tan hi an out of focus pe le ti boi du khop maya ho ti zong kha ni a ke ma hian sound check hi kan ei phot don ani ti kha tuna hian mixer kala on lawa kati masak ber tu chu mixer on ni o ti hen kan soi zung zung ati khan hei ka da dan chu ti hi ni a ni pon tian film khur ta kan da cable hi chunga ti han da lu ta hati hen cable organize poi mo minan chui pal tu zong zong kha dal tur le nakina poi lo turin hetiang hall lian vak lo mi sunga rukvel nga hi chuan speaker pakhat chau poi mang se du thu sam jo na ma ro chu ani lo pan speaker pani 200 watt vel pani ani lo vek pon mi pakhat hi sang khale zaro wa tania mi pakhat chau poi man se ne lu tuk na na mar chu pani du tlat box sia a volume hi karin dan chuan a chan ve pon man karing lo mixer ta kan ti rin dan a zirin ole tu nen pakhat ma power kala on lo ha chan chu heta hian mixer a thiliti du iti zo ma chu power hi on lo tu rani a save lo wa ri pup pu ba hei a professional lo ria wa han ti deng kati dan tlang pui kha ka don la lang thuak thuak anga hei hi yen chinanga mai ta son ko connect lawa line hi line ani wang line input a hian ka connect tlang pui ni ka kha le lamani a hetami hi na chin khan ka camera ta khan lo ka phone ka record ani ka phone khan lo ti ka extension lo ti chia helamin mu thei lo ta po hian en chin tai la line a thau ko ni ka ni hei po hi engma kala activate lo ni kala on lo power so heta bi ki chung ka soi to ang khan he subwoofer bi hian one input le one output XLR ve ve chu on e wangin heta hen input hi chu pakhatina lu ta hi input zo ka ni a chun output hi ti hen ka split ta ni speaker left right ta ka split a so heta en le ta ila heta mixer chu ti hi ni a ole mixer kha karan soi dona heta hian chuan tuna hian pakhat ma kalo on lo ni chuan hei bluetooth ta tu kha ni a ten ka bi lu saksa nga ka chu ti dang ka khil le anga chun power hi on ta chi a power yon ma hian heng volume zong zong hi ring lo ber a hen da la atha chun signal ka humai ta he signal hi blue ni adika blue ni to fa chun he signal ka test le nga phantom power hi ka mo lo wa check ole tuna hian volume hi aniam theng bera ka da veka default ti om je chu alive veka ka da ani alive veka ka da nuwa ka ri fi don chau ani ti ka kan soi le duwa mai check hey 1 2 3 check mai check 1 2 3 check chuan hei a volume ang chen ka da angai thin ani check 1 2 3 check 1 2 3 check mai check 1 2 3 check check 1 2 3 1 2 3 volume nang che hian ta gain to hin ka adjust saksa chon heta hnuaya main volume che otang hian ti hian an control to nga hata again bera volume anga ka da to chon main a po hen ti hian mixer fe an ni lo chon 12 o'clock a hian check aring lamin ang chen ka da sa thin ani ti khani sela chon ka khania okay laptop tun hi kha kan zo to ani mai ta hian hata low hi awa in I down ve ka ngai ni a chan chu tu thi ka connect dan hi direct in XLR in main output ka hona wangin mai bi kha low hi ka disable to pani ta hian chon tu ni computer ta na ni he computer tan bi ka laptop ta na ti tu ni laptop ta na hi chon base hi da sang mai la poi lo ni hlan play na tur ani awangin kan khil fianga chon bluetooth po hi kan play china kan ti sak china nga oh tu ni ka khil fia to do na kan ko to nge Not necessary. I just need this for the. oh that's okay yeah I need to pay you money. I just need I have to pay you the money. yeah sure So can I do it now? yeah you can do it now Because I'm going to buy wow something. yeah okay sure so this balance is 175 right yeah okay so you need that for this one right Yeah. okay sure I will do it for you tian polite ta kan pui te hen ngai ve thina so you need to power that one right oh this is a hard drive Yeah.
Okay. So you want to sit that side or this side? I'll sit here. You'll sit here. Okay, sure. So this is for your jack. Sorry, is this Mary Church? Yeah, Mary Charput, yeah. Okay, who gonna control the mixer? I can show how to do and stuff, how to control and stuff. So, yeah. Okay, sure. Thank you very much, Harry. Oh, sure. Okay, come on. Yeah, nice to meet you. Okay, I will show you here. This is a laptop, only laptop volume. Only specific for laptop. So I write down here. Sorry for my handwriting, very bad. So this is only for the laptop. So for the Bluetooth. So do you have any phone right now? Yeah. So you want to connect from the Bluetooth, right? Okay, yeah, we will be connecting. Yeah, sure. At the same time, only one device. Yeah, so when you want to connect it, so I gonna press, long press. Yeah, one flashing. Yeah, no, yeah, trying to find this one. Alto Bluetooth 2. Yeah, that's the one. Alto Bluetooth. Yeah. So just press it and Okay, it's connected. connected, right? Okay, try to play the music. So only this one is for specific for the alto. When the event started, so you have to turn on. Yeah. You don't want to touch any button. So play some music, please, session. En pha hian kan soi ve tonga chan su sap tong kam hang na se mema sap tong kan thiam lo pia lama ngai thla kan nuam lowa ma mi zo pa ni se sap tonga han tong tak wa fa khi ga ti thina chang hi chon he ten kan thil fia ta khoila control to he input hi eng volume nge ti vel kan thil fia ta ti khan ta mai te khan la tu na ya pol zo ki chu input 1 hi ni a he individual volume ni adum zo chu channel 2 hi ni a he individual volume ni a achung lami chen khoi lo nga anwai tlar chau hin khoyanga ti vel kan thila chon computer ta han play china computer big chau volume choi hi ni a ti kan thila te khan min zot pha ve min zot na kan chang pha ve ti khan zona ne ong zong zong chu min zot ve ta chuan heta hian mai te ponis on dan te off dan te kan thil ve len in to tho tur nan ti zel ngai tun lai no pang chun fing lu tuka an lo khle vek thina chuan heta khoi mi nge main output tu na in duang takin om to ta se khoi tang volume in apang chun clip lo turin ange a sen thleng thleng in volume in up turin lo ti velte hei zai tun so effect ka zong me ka ni a mixer a hian echo te reverb te effect thade to hi om ta chu ta chuan ti effect in pe kan zai ma an tong lai zong khan effect kha in view tanga chuan an zai tan cheteng effect kha in unable anga ti khan moi te win effect ne an zai an o te khan alanga zai tu tan no mini ti kha kan thil vel pha kan thil fia to nu po hian nangma ni te han play chin ta ula chuan in du duin khoi ula chun zo nai nei le min zo ula in lo ti kholo pal ani pon kom lai ni chung ka khil vek thai chawa nakina chuan phone in thrilanga ya hara ka te chun hrim hrimin hei tu na LED light pe hi chu mi hei aya room ni a zawa po ni sel hei aya light an ti di ma disco mo tan lam to chuan anne vek ane tha khom me he LED hi newer Pro 660 ho khania thata ka ne ama ro chu e kut om le thai lo hi ke mani DJ min roi ngal te chon tu man kan min anon khoi ngam lo ta kan lo thu ta wang khan hei kan ho san ang chi e chon an lo khoi mixer te du du lo khoi ven ma ni thiam angin YouTube vela la en tur lo tam sia khachiang mu mal len khoi chon light te po tu na thadewin LED light by color om to sa ti khan anal sa po kha solid te khan an lo siam de lo match chuala te khan daylight a chang dei ta chon achang chon min thu soi pa ngan soi lai te khan a lo phejok sok ang te khan lo dan ti thiam le to lo ni khan mi amalampang hi a button omna lampang zong zong thala ka nei sa troubleshoot huna mi rong khol pala chu chuan oman ti chuan khami button khami ga me do tin en phan ka lo khil thina ti kha kan soi le duwa chuan hen en ta ila he photo bot po hi somli panga tang somga tar khar khata an ho thina ti khan du duin thlan wala ron chuak hala table and chair ho hi chu decoration ti tu ya chang chuna khana chun state thi decoration ti tu ya ran le thina ti khan an ho ve na sign seng na sa thai khop me hetiang hi chuan ke ni asian ocean kan war le zual 18 birthday hi hei ka set up to na sa te po he chunga he in an chuan in hunga 18 birthday mo ami 18 candles centimeter kum som pariat lin na lom chuan 18 roses 10 tia then chuan hei hi ka set up to ne tam via wa then chau koron da I Philippine de fek an ni Asian de fek an ni kum som pariat lom hi chu chuan athena chuan hei mi pa tam takin pangpar ten peta mi som pariat an thlang chu kan then de mi pai hati chuan eng mi pa po nei thei to ni ti rian na ti de khan an soi fia ve mo mak thin khop mai ole khati zong khani sela
audio lam tui tan chon audio lam hi garon da tel zel pha do na channel hi mi te en tam le mi te en tam le mi te lai tam ni lewin channel hlutak nei hi kan tum tlat ani pathian hena kan chol nuwa powa mi te nan lo ena mi te na an tang kai pui thei tur ang kha ron ti chua zel kan duwa pathian thu ania pathiana en tumin pek tam le ama thu ni ke ni jon thane kan thane ngai toy kan thane kan nga ya a view tu lam chu pathian thu ni ti kha ken nga ve na nia he nga mi ron clear sak thin awang te hian kan lom em ni ti kha kan soi ve le du ni e kalome